Hari Kesehatan Lingkungan Dunia dengan tema Menjaga Kelestarian Alam Bumi Kesehatan Masa Depan tahun 2024 ini secara resmi kita buka. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting.